turki Allah yo Allah famin en ko paljo ruttode e muɗum aray deftere nden ɓe wi wo Cheikhul Islam Ibn Taymiya ko kamɓe walli fiinde woɓɓe go wi nde wona kamɓe walli fiinde ɓe hawru e walli fande nden kono ɓawo ɓe tawi ko woni nder ton kon nasama kala eɓe waɗiraynode khutba eɓe waɗiraynode yewtiriji dinayankoji ha joni nemde lolliri ɓe kamɓe wiyede laamiya to Ibn Taymiya kono ko ɓuri sellude arjahul qawli on kon ko wonde ko kamɓe waɗine ko woni sabu ɓe waɗinde ko nde yimɓe laawi ɓe wallodiri e asaru tatar yimɓe wurunoɓe ka golf to yimɓe ko ardunoɓe ka islam hareji e nambaraji fayda jogiiɓe ko yirkoɓe mari kon ka islam koye juuɗe hawariji ɓe ƴetti waroɓe julɓe rufa ƴiƴe julɓe heferdina julɗo sabu bakkatu ngutun kon o waɗi joni wiye ngo fima cigarette ɓeyna ko kefeero so yari beero wiye ko kefeero donc andile eɗen andi heferdingol yimɓe qibla ɓen ko hunde harmude han tawa ɓe memi gotun e yaltinay kumɓe kadi joni noon ɓen ɗon ari ɓe yuɓɓodiri e yimɓe laawi ɓen ɓe ɓiloyi Cheikhul Islam Ibn Taymiya kalanɗo on ɓe ɓilirimo honɗum ɓe wi Ibn Taymiya o yennayi annabaɓe ɓen lanɗon immini jasus ɓe yehi ka darul hadis ka Cheikhul Islam Ibn Taymiya jannata ɗon ɓe tawi ɗum na gonga ɓe ari ɓe ni he on de woli inde nelaɗo e annabajo o juula e makko o wi'i kadi min nanirimo kadi wonde sa yeddi nelaɗo ma annabajo goto ara a yeddiɓe fof e maɓɓe lanɗon wiwa ɗon ɓe toñaymo ɓe artoy kadi ɓe wi o yennayi annabi Isa faami ɗon kadi ɓe taynano woni ɗi ɓe artoyi ɓe wi tigi tigi on ko min yi e makko ko añugol ɓengure nelaɗo nden suudu nelaɗo ɗum no mettamo few ɓengure nelaɗo ɓen ɓe Allah wi ɓenma waddata fil qurba Ibn Taymiya falaka ɓe ɗum ɗon noon metti ñawowo on ha o convoqui ceerno on ka suudu ñawirɗo ɓawɓe seni ke ɓe dari ñawowo wi hey ko am mi yetama goɗɗum fima mi landoma si ɗum selli a yaltay ka leydi ɗo ma luttaka kaso mi nani wonde iɗa teddini sahaba en kono iɗa hoyni ɓengure nelaɗo nden ɓe wi'i Cheikhul Islam Ibn Taymiya ka ɓe dari ɗon ko ɗon ɓe yuɓɓiɗi ɗo ɓe jaabi landon ɓe maki awa lando lando wi mi landike ɓe maki ya sa'idi an madhhabi wa aqidati ruzika alhuda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu taɓe jaabi ke lanɗo wa mawaddatul qurba yiɗugol jeydaɓe nelaɗo ɓen biha waɗugol ɗum atawassalu miɗo yettora ɗum ka Allah gandi laɓani lanɗo ka ay ko ɗum o landi ko ɗum woni finde ma e ɓengure nelaɗo o maki wa mawaddatul qurba biha atawassalu yiɗugol ɓengure nelaɗo ɗum miɗo ɗaɓɓira ɗum wela e Allah miɗo lomba ɗum hakkude amin e Allah qaadi on o yimmi o ari o faala rukade yeeso ceerno maki o e laamu ngun no feƴƴi kanko hoyne o ɓantimo ɓe ɓuucodiri o jonnimo saaliwal darul hadisi ngal o wi yew jannadina kam yettin e nder leydi nin ko annduɗa ko o jeli ke haray ko on woni o risala ɗo joni en daraymo inchallah ko raɓɓiɗi e ngal abbiɗude charru on ɓe maki ya sa'ili an madhabi ɗo geli noon ɗe ɗi risalaji aqida e fiqhu goɗɗi ko fiqhu goɗɗi ko tawhid goɗɗi ko siira goɗɗi ɗin ko adab goɗɗi ɗin ko akhlaq kono ɗi fof e majji joni wela dande en ka talibaɓe mawɓe tosoɓe no yuɓɓiɗi gimɗi mana ɓe yimayɗi hara no lewñi so jetti wano ceerno men Majidou Cheyba ɓe gandi kamɓe defte ɗen fayda ɓe ƴetteɗe ɓe yimaɗe hara hino lewñi hono Cheikh Chouraymi julnayno ɓen ka hara Makka kamɓe kadi ɓe ƴetta no defte ɗen ɓe waɗa hara ɓe lewñini kono enen ten wallitor konko lewñi ɗo wallitor en andugol ko woni e nder majje jono ana o hadiru shabab boy hara no waɗi ɗe sonoriji ka téléphone mum wala heɗade kañum e wondiɓɓe mum ɓen kono jangataɓe ɗon ko paljol si a heɗoto waɗa sonori a jangari deftere nden hara ya naftorade jeli ke e maki ya sa'ili hey ko ayye wonɗo lan landade
an madhabi fi lawol am ngol ka dina wa aqidati e finde anden ko ɗum ɓe faandi ɗo madhabi mana lawol an ngol mi rewirta Allah ngol mi jangirta dina e ngol mi yettinirta dina yani madhabi fi talqin wa madhabi fi tanfiz wa madhabi fi da'wa wa aqidati e finde anden ay ma ana alayhi min al itiqadat konko mi woni e dow muɗum immorde pille ko julɗo duwa fiɓude kon almami ɓe makani men bokke ka ɓawo muhadara ɓe maki walle men aqida jange walle men aqida jange tummoɓe go maki ɓe maki firtane men ko woni aqida no wolede ka arabu ko wiyete aqida ko finde eɗo geli noon dina mo ala finde dewal on yeɗɗa ka ceerno men on ka hadari ko ɗum maki awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imanihi ka ko adi waɗɗade dande neɗɗo helli faɗo fof ko sellingol finde l'imanu makko on ɗuma noon ɓe maki summa refti ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi e refti noon kadi andugol makko ma yuslihu bihi konko moƴƴinirta farda aynihi farillaji toɗɗiɗi moɗi no masora nin kadi ma yuslihu bihi fardu aynihi fardo noona fa'ilu e mona maf'ulun bihi joni yo julɗo on andu taw finde mum nden o sellina nde refti noon mo anda ñawoje dewe ɗen jaka mo andi ñawoje dewe ɗen ala finde sellunde ko wandi kon nafatamo dina kanko mahoto koye hoore finde nden julirde men nden ɗo ko sébasement gattorɗe ka mo ari waɗi ñiwre wino darnude suudu e wiye kaari fiji ka attortaki mo fuɗɗori maadi wi on tuma mi waɗe sébasement en inna ya feeti koye hoore sébasement on dina ka maadi ndi wonta awa sébasement dina kan aslu dine on ko al aqida ko ɗum waɗi ɓe ɗum jange ta goto kadi hoditor wonde si mi jangi luha mi muutike e andugol ko windi mi jangana e hoore a defte aqida ɗe ɗum ko ɗayno noon fannu ala timeteɗo kullu fannin yudras min ahlihi kadi fannu ɓe ko jangete ɗum ko e juuɗe yimɓe mum jangete neɗɗo mo janga fiqhu sharia hayde wotere si ari jangugol sharia ka makko o junnitete neɗɗo mo janga ulumul qur'an usulu tafsir si ari jangugol qur'ana ka makko o ñalla woni ittindiro wula si qissa ari o hello o ɓeyda ko faala o ɗuyta ko faala de coɓuti awa hadde kadi ɓen nani haɗa kamen nani ɗo si a wi a jangu aqida e juuɗe neɗɗo mo janga aqida ma tawhid ɗon kadi haray a yangike sama kala la tantafiu a nafitorta haray fannu ɓe koyo jange e juuɗe anduɓe ɓen eɓe wi ya sa'ilihi kayo wonɗolan landade an madhabi fi finde anden wa aqidati yani madhabi e madhaban on wa aqidati e finde an ko mi fiɓi kon e bange Allah mi fiɓi e bange nelaɗo mi fiɓi e bange alqur'ana mi fiɓi e bange sahabaɓe nelaɗo ɓen mi fiɓi e bange ɓengure nelaɗo ɓen mi fiɓi e bange julɓe hedditiɓe ɓen gandi Allah ko fiɓanteɗo finde no wodi ko baka Allah ko sella ar yahuda nasara no wi Allah no mari ɓiɗɗo ka de na finde noon ko finde bonde al yahuda no inni Allah ko guddo Allah ala ko okka ko ɗum simo wiya man yukridullah hombo ñawlata Allah ko ɓayo ala wona finde bonde noon finde bonde Allah tabaraka wa taala o wi en himo ara ñande dargal o ñaawa wa jaa rabbuka wal malaku saffan safa woɓɓe wi o Allah arata fewu Allah dillata tawi de si Allah wi himo ara kamɓe Allah komo ɓuri wawde ara ko Allah si Allah wi miɗo ara en wiya himo ara amma no ardirta noon en ala gandal mum ko ɗum sino wiye Allahu yaji'u maji'an yaliqu bi jalalihi himo ara arande nde o handi so wi miɗo yi'a wiyen himo yi'a himo yira no yi'irta noon eno hanirani mo noon yi'irgol ella on ko honto woni la tuattil wala tadrib lahu lmithal wota ɓolɗin wota piyan mo misal ta nandin mo ɗo gandi goɗɗo arno ka Imam Malik o wi ko honno Allah fotodiri ka arshi makko si tawi ɗum ko gonga o yawi an taw na jon dina qur'ana woli a wi si ko gonga o wi awa jabolan tun imamu maki fotodirgol ko anda ɗum no Allah warri noon hiɗen majja
gomɗingol ngol no waɗɗi en landagol ko no ɗum woniri ɗum ko an fuɗɗi ko potti al istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajib wa su'alu anu bid'a o ya potti idan haray ko noon sifaji Allah ɗin e inde makko ɗen ko yeru ko yewti en wo ko ɗum nangete o yewtari ko ngo tawi ɗaɓɓito tawi tefoto en lando la kayfa wala mata wala ayna faami allahu tabaraka taala nene meɗen Aisha maki nelaɗo maki Allah no cippo ka tatabal sakkitoral jemmare ɓe o lando ko homɓe bonni ɓe tuuba mi yawtana ɓe ko homɓe faalaɓe toro mi hokka ɓe ɗum koye moƴƴuki Allah jeeya isan ɗum ko finde ka bange Allah nelaɗo to sallallahu alaihi wasallam woɓɓe no bakid nelaɗo e sifaji itawata na sifaji maɓɓe woɓɓe no naɓa nelaɗo ha e muwasafat uluhiya bakkinira nelaɗo e Allah ɗon kadi ko hulu ko ɓurtingol woɓɓe kadi ara ƴetta ɓengure nelaɗo nden naɓa ɓe ha e wiwgol ɓey ɓe andi kala ko nelaɗo anduno ko naɓa ɓe ha e hajanagol ɓe gandal birnal ko ɗum yimɓe Sham yimɓe Kufa wino Seydina Aliya o wi so ɓorake ɗum mi sunnayi on hiɗon wuuri woɓɓe kadi ara sahabaɓe nelaɗo ɓe naɓa ɓe ha fayda ɓe feƴƴina ɓe nelaɗo Allah woɓɓe kadi ara yimɓe Shia rafidankoɓe ɓen ara yenna ɓe heferdina ɓe joni noon jogi to bayno ɗon ibtagi bayna zalika sabilan jogi to hakkude ɗon ko tedduɓe wona hoyneteɓe wona ɓurneteɓe nelaɗo donc ɗum wiyete aqida noon e ɓe julɓe musidɓe ma ko on ɗum fiɓuɗa e maɓɓe an e julɗo so yeddodiri tun on lutodiri ko ya yaltimmo ka dina o wi la nukaffiru ahadan min ahli l-qibla illa bi ma'siyatin tukhrijuhu min al-islam en wiyata hay goto e julɓe ɓe ko kefeero ha o faggito bakka to yaltinomo dina ande a heeɓi aqida sellude julɓe musidɓe ma ɓen on tumanga hisay ko ɗum wiyete aqida ko ɗum wiyete finde yo Allah hokku en ko selle mum ɓe maaki e finde nden rusikal huda ɗo ko du'a ɓe waɗi rusikal huda yo Allah arsiku peewal man kala neɗɗo man ko mawsul yahshurul jami ko fuu man lil hidayati kala tawɗo wonande peewal ngal yasalu mo lando yo Allah hokkumo peewal ɗo eɓe faandi ɗo ɗiɗo eɓe faandi jangowo diina e landotoɗo diina sanga tawi no majji diina yo Allah dande noon en landade ka ala ɗo geli Seydina Ali maki yimɓe ɓen ko nayo ko janguɗo andi no jangi yimɓe ɓen andi no jangi ko selli ɓe maki yahe jangon e juuɗe makko lando ɗon ɓe maki e janguɗo o anda mo jangi ɓen no wodi goy hara no mari gandal kono seede o anda mo jangi o jannata o wajota ko hay julnugol ko yo gerde ha o haɓɓe so julna ɓen no woodi ko ɓen nantoroɓe tokkoɓe meso ɓen no naka Carrefour kaari kan no jangi kono ala probléme o jokki ciifu makko la yubali binnas ɓiyoɓe ceede ɓe wiya on ɗon kan ala probléme goyi on ko hoore mum mabini ɗum si gando noon ene si sofege wonɗo doginde karwal ngal hoore mum tum mabinimo ko ɗum wonde pine fettay o gerda e maggal par ce que si ngal yani ɓuyma e gando ko noon wata jongalle ɗanota ko ɓikkoy koye natari ka gando ko yo wowwa gertogal ɓeygal yo mapano cofoy koy ko ɗum immintamo wajagol e haɗugol e yamirgol so waɗari ɗum haara ganda ngal nafaari Seydina Maliya maki sifa o gando son heeɓimo findinemo ko wersindiɗo yiyete mo karama koye min jaɓata ɗum ɓayna ɓuuɗi mbaɗɗon ko ron min jannemin so memminimo ɗum o hawtoto andinawo himo andi ɓe maki tammo on ko neɗɗo o janga himo andi o janga himo jaɓi o janga ɓe maki walle mo andinomo oɗo ko majjuɗo wiyete ɓe maki naya ɓon ko neɗɗo o janga o anda kadi o janga o jaɓa o janga oɗo noon ɓoɓe mo nango hundu kon taw wowlude so wowli tum fitna waɗay la yadri wala yadri bi annahu la yadri on ɗon nangue mo hunduko so wowli ko nambara joni noon ɓe maki rusikal huda yo Allah hokku peewal ɗum woni andugol ngol mallil hidayati on tawɗo wonande peewal ngal yasalu imo lando ɓe maki isma heɗi to moƴƴa kalama mo haqqijin ay musaddiq heɗo konngol neɗɗo gonguɗo jon haqiqa ko neɗɗo gonguɗo fi qawlihi heɗo mo de ka yewtere makko kanko si ñawama
wi'ugol kaarijo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo accu ha heɗoɗamo anda kono ɓe wi'ay koye hasi kon mo tuɗi ndiyam yulɗo e ley ndiyam ko hotida e miram mo waɗora ndiyam ka si tawiɗa jangude eɗa heɗade karama ko ɓen a sendinira e joni ko mo woni e hoore lawol ngol te noon ganga jangata ko sodugol tum bayanaji ɗin waɗa ka mémoire je bayana temet tati e nder mémoire wal a finotako on ɗi koyo heɗo ɗon enna mi heeɗi oustage kaari ha mi ɗanori hen deftere wotere nde janguɗa no ɓuuri bayanaji wuɗure deftere wotere nde janguɗa faamuɗa deftere selli no ɓuuri bayana wuɗure ko ɗum waɗi on yiyay menen ɓe wajotoɓe yimɓe ɓen no yiɗi men ka wajuji ɓuuri ka jangugol si wiyama oustad abdallah no arde kam sar hankin komi ngalɗo henna yimɓe kande leydi on suppitade tawi le oustad alsin mba dakar no yiɗon ɗeɓalle ɗum kadi moɓano kadi ha hara feccere on jama heeɗiɗo oustad alsin ɗum feccere ko heeɗi lan ko windino e juuɗe amen jangoɓe ɓe nafitora no ɓuuri ngol heɗagol ɗo ko jande nde woni haqiqa ruzik al huda man lil hidayati yasalu isma kalama mo haqiqin heɗo konngol neɗɗo gonguɗo fi qawlihi ka konguɗi makko la yansani anhu wala yatabaddalu mana o ɓorotako e ko wi kon la yansani anhu o ɓorotako e ko wi gon wala yatabaddalu o wattitata ɗum e keye kon ɗum woni ɗum karama ko jon si finde nden no selli si o wowli on seedi on yiidoyi koye mum tawatamo si on hulɓinimo fi yo wallin on waraymo kono wallinta on gandi hunde enen ɗo fof ko mbo wawi naɓude juuɗe ɓora ko woni nder ɓerde goɗɗo nde wawi nangude goɗɗo ɓortamo ɗo lekke on ka hippitamo kufunde mum jaɓita montoro on jaɓita téléphone o no gasa woni waɗen laɓi tufen mo kono woni ka ɓerde kon ko woni ka ɓerde kon en wata ittude ka ko ɗum woni aqida kaka ɓerde ma halluha alqalbu awa ɓaymi fiɓi komi fiɓi kon siko jawdi yenir ɗollam mi wattitata siko hulɓinirede kaso mi wattitata ɗum woni wala yatabaddalu ko noon julɗo kadi hani wawde yo tuto tutande fello wota wonu sunni sabahan bidi masa'an joni fotteɗa bimbi ko aden sunna a hawrodiri e goɗɗo ka luumo tun ɗon e kikiɗe a wayliti wallan sifa ɓe julɓe ɗon nafatade jonna on ɗo misal yetto jallojo ko waddano o ari fatunde no waɗi ɓe jonnimo mawɓe jonnimo hatmo on janngugol ka yasin ɓe jonnimo taw juzu yasin o wi biɗa nde yo biɗa a toleɗo ha min gayni janngude ɓe gayni janngude ɓe a janngane min hatmo on toro ɗon Allah komin falji kon yo yaafa mo wawno wadde hikma molanaɗo wiyam toroto Allah yalla sendu on e koko on ɗum faljude kono nano ngo waɗi tum ɓe addoyi 2 millions ma 3 millions ɓe hippi hakkude ɓe wi sendane jannguɓe o ganndo woodi yimɓe ɓe pircayi neɗɗo ɓeya sendani kala jannguɗo haaɗi heddoyi wano 300 000 ƴetti 150 000 e jonni yetto jallojo ɓenni on janngari kono ko keɓal mo ganni o jaɓi o watti ka jiifa ɓeni kono noon goɗɗo waɗanama yo du'o de o wi mi toriki Allah yo Allah ɓoyno yo Allah jaabin duwa mon yo Allah sembin on yo Allah ɗuɗɗinan en sifa moɗon e leydi yo Allah waɗen yurmodirteɓe tun imamo inita goto wi amina fo deƴƴi o wi hatta ammine ɓenni ko ɗi buuɗi du imma a gomɗina min jonnima ya janngo a janngari min jonnima ya du'a du'aki joni a jonnama ɓuttuga du hikki ƴettu buuɗi ya ko ɗi garɗa ɗaɓɓugol o gandi ɓe nangimo le joni a wi'i gollal ngal ko bidiya kono a ñamay coggu bidiya o joni mo ñamuɗo bare defuɗo bare ñaami e mo bare yeeya buuɗi bare senda hendi ñaami ɓena gotum a yimɓe no woodi hare ɓe jangi kono ko ɓe waywa poplin a fewtiniri ga ko kañum sa darri ga ko kañum hara ala couleur gando noon ayo waw noon ko ɗum woni la yasani wala yatabaddalu ɓe maaki hubbu sahabati yiɗugol sahaba ɓe nelaɗo ɓen kon ɓe wiyete sahaba ko wondiɓe nelaɗo ɓen sahaba noon no mari bidaya no mari nihaya sahaba ko adi wonde sahaba ko yumma meɗen Khadija binte Khuwaylid ka tage fo ngon fof kamɓe adi gomɗinde nelaɗo ka worɓe ko Seydina Aboubacar ka fayɓe ko Seydina Ali jokkodira noon ko hombo woni
sahabajo sakkitiɗo arde on naati ka dina ɗum ɗo ganda kay bindi kono wi'ama ko neɗɗo iwɗo yaman nelaɗo sappori wonde sahaba tawi ɓe yarimo ko waɗi kalama ko ɓe wiyay sakkitiɗo e sahaba ɓen ko o wiyeteɗo Uwaysul Qarani o wurduno noon e nelaɗo wallahi qissa makko no yurmi nelaɗo ma kamɗo sahaba ɓen mi wuuri mi maayi ɗaɓɓite goɗɗo jeeyaɗo yaman no wiye Uwaysu ko jaabinanteɗo duwa so duwani ke mofte ɗen jaaboto woni duuɓi jeeɗɗi ɓay nelaɗo fatike duuɓi jeeɗɗi sahabaɓe no ɗaɓɓitude mo kono tawi nelaɗo jonniɓe mande wonde o nawnuno nawnare o ɗuma ko nangata ɓanndu ɗum kon baade o dikki yumma makko duwanimo ha heddi waadere wotere ka sengo reedu ɗo ɓe maki so yinde waadere haray ko kanko ko jeeyaɗo yaman Seydina Umar e Seydina Ali a ɗaɓɓitunomo duuɓi jeeɗɗi ñande goo ɓe ari Arafa hitande ɓe ɓe ara ɓe lando yimɓe yaman ɓen Afikum Uways ko neɗɗo weddiɗo yimɓe gandamo nden hitande ɗon ka jeɗɗaɓere ɓe landi fi makko goɗɗo wi a ɓeɗe gardi ɗo e goɗɗo mi tañini tum ko garani o wi daroyimo ka sera to on tum mo ɗitta yimɓe kayiɗamo wonde gueɗo koye makko ka sera ɓe tawimo kanko Uways Seydina Umar no yewdude makko kono no darde si yiye wadere nde neɓata o wi o poɗu iramo o tonita Seydina Umar yiwande keecimo wi ko an tigi nelaɗo maki wona wiyete Uways o wi ko min ɓe maki duwani min o duwani Seydina Umar e Seydina Ali Uways non landiɓe ko honno andir ɗon fiyan ɓe wi zakaraka Muhammadun indana Muhammadu yewti men fima Rasulullah yewtike men fima sallallahu alaihi wasallam o wi ko honno nelaɗo maki anen fiyan ɓe wi nelaɗo mako no ko a jaabinanteɗo duwa ɓe wi kono min yejjiti landagol nelaɗo ko fi hen ɗum iɗa jaabinane duwa yeeti men o wi mi anda ko woni tun fewdo Muhammadu nula tawi yumma an nawyiɓe nawnude hitande ɓe mi fokkita e ferugol yaka nelaɗo yumma gotta musedi mi yilto ko ɗum haɗi miila nelaɗo guite hande saabu dankagol yumma Seydina Ali maki mingoy mi landino nelaɗo ɓe maki ko saabu ɗiggalngol yumma makko Allah waɗirimo jaabotoɗo duwa jaabinanteɗo duwa karama ko ɓe wi o konte ka sahabaɓe saabu ko ganto yiltimo o yaari nelaɗo o fokkitiɗe ɓe wi sakkitiɗo mayde on e sahaba ɓen no wiyetto Faylu bun Amr on sakkiti mayde ko nelaɗo fatoto ko guluje sahaba ɓe acci ɓe sahabaɓe noon iɓe beeli Madina ɓe guluje 110 ka berɗe bagi woɓɓe no beeli Uhud 171 ɓe fof e maɓɓe kulluhum udur ɓe fof ko tedduɓe ko nunɗuɓe Allah wi radiyallahu anhum Allah yarlike ɓe joni noon si goɗɗo addi konngol e yennugol ɓe hoynugol ɓe ono mari haqqil hara goltirari hakkil ɓe maki hubbu sahabati yiɗugol sahaba ɓen kulluhum ɓe fof e maɓɓe li wonande la madhabum ko laawol an dina wa mawaddatul qurba yiɗugol ɓattodiraɓe nelaɗo ɓen ɗuni ɓengol suudu nelaɗo ɗum biha yiɗugol ɓen teddina ɓe biha atawassalu miɗo yottoro ɗum ka Allah ɗo gandi wasila minat tawassul ko ɗaɓɓugol ko yottora e Allah Allah wi wabtahu ilayhi lwasilata ɗaɓɓe ko yottoron ka Allah golle moƴƴe no jeeya e ko wiyete wasila tawassul yottorgol ka Allah du'a neɗɗo moƴƴo sa heeɓi ande mo jortiɗa ko moƴƴo wiyami ɗo torima du'a ɗum ko tawassul kono si o maayi neɗɗo simo wuuri mo waɗire tawassul mo torore Allah torane Allah kono si o maayi hande kadi ko hato jinɗo duwanede wona o nafowo ɓuɓuriyankoɓe ko ɗon yani karama koɓe maɓɓe mawɓen ɓe waɗirayɓe tawassulu ɓe wuuri ɓe maaya kadi ɓe ara ka genale kadi ɓe toro kadi yana nden kadi ko ɗum wiɓe ɓuɓuriya ɗum ko majjere noon ko shirku noon hiɗon andi ko waɗi annabi Nuhu nula ko sabu rewede genale la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa wala yahusa wa yahuqa wa nasra yimɓe moƴƴuɓe wonno Ibn Abbas maki kanu qawman salihin ɓawo ɓe maayi ɓe wattina ɓe waɗinana mande cheytane ari wi moƴƴine e statiji maɓe moƴƴine e stati ɓawo anduɓe feƴƴi cheytane ari wi ɗikkoy koy ko ɓe mawɓe mon ɓen torotono haajuji mon sotta ɓe ari tun e toragol batte genal ɗen tun Allah wi Nuhu immi gerde maɓɓe ɗon andi sakkitorde nden ko la tazar alal ardi min al kafirina dayyara ɓe heeɓi halakɓe yo
ɓaawo ɗum ceerno maaki wali kullihim no woodani kala e ɓeeɗo sahabaɓe qadrun yeru muɗum ala yeru towuɗo mana teddungal towungal wa fadailu e ɓure sahabajo ɓe no mari ɓural nelaɗo sa sallam ɓe ƴettuno Saad bun Abi Waqqas kaw maɓɓe ɓe tori sokeje ɗe ɓe maki ko kawanni makko kawo yo holli kaw makko ɓe maki Allah udditiray o leydi ganari o kanko Allah waɗno hoore konu ngun gaadi siya uddita tayle mo fiɗa dagawal ka koyngal imo laƴa kono sahaba ɓe ittari mo hoore konu ngun sabbani nelaɗo maki Allah udditiray mo leydi ganari ɓe udditi Iran ɓe naadi Islam ɓe iyadati ɗi Khalid bun Walid nelaɗo jonnunomo ɓural ɓe maki o ko kaafa Allah fonti kani hareji temedere capanɗe jeetati e goɗɗum ɗum fof julɓe ɓe fof ɗum Khalid bun Walid Seydina Aboubacre nelaɗo maaki feccere gomɗinal ngal yani mofte ɗen fof si gomɗinal mum fawama e hoore beto balance gomɗinal Aboubacre ngal fawama e hoore balance ɓe maaki gomɗinal Aboubacre ngal jeccere ɓe yewtifimo ɓe ñande go ɓe tooli ɓe maaki ka wonɗen ɗo adengal janna ara joni ne ɓaɗa Seydina Aboubacre naati ɓe maaki goɗɗo kadi ara joni adengal janna tum Umar naati mana sahaba ɓen heɓe ɓurdi mo ɓe maɓɓe no mari sifa moya ala Bilal nelaɗo mako no Bilal miɗo nana diɓɓande teɓɓe ma ɗen yesengo yesanka aljanna na ɓural ni idan wali kullihim fadlun wali kullihim qadrun ala fadailu lakinnama siddiqu ceerno maki heɓa yo lanɗo heɗo ko woni tun e nder ɓe sahabaɓe fof lakinnama siddiqu ko woni Aboubacre oɗo minhum e maɓɓe kamɓe sahaba ɓen afdalu kanko ɓuri ɗum ɗo ɓaye ngala tan juman woɗɗa julugol ngol kono kan hiɓe jonni mise karama ko ɓen ko selli ken e bindi nelaɗo sallah sallam radiya bihi khalifatan fi salat ɓe welori Seydina Aboubacre yo lonto ɓe julde ɓe yari ndiyan sahaba en no ɗon Anas bun Malik no joɗori ka ñaamo Seydina Aboubacre no tolori ka nano nelaɗo no jannunoɓe si a senday fuɗɗor ka ñaamo yamminu ɓe luttini ndiyan ɗan ko Seydina Aboubacre ɓe faala hokkorde anndingol mofte ɗen si iwi e maɓɓe si ɓe tutti miran ko Aboubacre maɗɗoto awa ñande ɓe tutti gurna woyo Aboubacre maɗɗine lontal ngal on tuma ɓe wi Anas ɓe inni a newnanaylam mi hokkora mawɗo ndiyan ɗan Anas wi nelaɗo ɓay Allah moƴƴori yan tawde ko min wontiri ka ñaamo pellet le ɗan ndiyan ɗo yardoɗam batte mon wo o heeɓi inde filletende haaɗi tagge mi ɓurnata mawɗo hay goto hore ngal geɓal yo mawɓe yaafo ko ɗum nelaɗo waɗi ɓe maki Aboubacre ko hunɗum wiwɗa Seydina Aboubacre maki Allah ɓurnimo yeɗimo gueɗal ngal kono tawi Anas yatalataf koye fijindaro woni o jaɓata jettude ɓural e hoore Seydina Aboubacre on tuma wi nelaɗo joni ko honno ɓe hendorta ndiyan ɗan on maki sendowo e fuɗɗoro ka ñaamo komin woni ka ñaamo nelaɗo maki arda ka nano ɓe arda ka ñaamo o immi Seydina Aboubacre joɗi ka ñaamo nelaɗo joni Seydina Aboubacre ndiyan ɗan ɗum ɗo ko honɗum tindini koko tourni ɗo fof ko wonde si feƴƴi e maɓɓe ko Aboubacre thaniya snayni id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan si tawi woni sahibu rasuli fil hijra hatta wona khalifatu rasulillahi wonɓe sattide ɗum ɓen tañini mawɓe meɗen tedduɓe waɗaɓe barki wonɓe ɗo ɓen eno gueli ko woni konka muhiɓi fi makko ka kam sayyidin fiha manutun bi sayyidin wa hasbuka bisiddiqi tilwa muhammadin wa bi sayyidil faruqi hasbi bihin qadil ka ɗum ka muhayyab kam sayyidin fiha manutun no foti e koho lontinirteɗo koho si koho feƴƴi koho lontine kam sayyidin fiha manutun bi sayyidin wa hasbuka yo yone siko a julɗo bi siddiqi Aboubacre tilwa muhammadin ko lonti muhammad ko on andi shi a yaltiɗo yo yone siko a julɗo ko Aboubacre lonti ko gertagol fi ɗum ko wardugol en haala duuɓi wulure temeɗɗe nayi capanɗe nayi jeego hande no yara 2025 si goɗɗo wi ñaawa e ɓen sahabaɓe fatinoɓe gila on tuma ko waɗi Seydina Ali lontaki ko haala o faala e men minande ɓe mari ko gerden hara nangi laalawi ka ko Seydina Aboubacre lonti ko yo welu julɗo sa darni tribunal en 2025 ka ñaawaɓe sahabaɓe ɗa heeɗa ko ɗum waɗi ndaare moƴƴa qur'ana neɗɗo ñaawowo sahaba yo jangi moƴƴa qur'ana Allah wi wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
kaɓe wiɗo allazina sabaquna bil iman attiɓe men ka gomɗinal kon mbo atti en gomɗinde sahaba ɓe ridwanullahi alayhim ka si tawi a ƴettata ngal ɗo fiya fowtina yimɓe ƴetta tilka ummatun kad halat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun e ñawete wi koɓe waɗno ñawetake wi koɓe waɗano donc haray itten hunduko men e muɗum ولكلهم قدر على فضائل لكنما الصديق بماك أبو بكر منهم إبادة فو أفضل كان قبول تندود وأقول في القرآن ما جاءت به بماك مدوولا كدي في القرآن عليه بمعنى في القرآن يعني مدوولا ما جاءت به كونكو أدني ما جاءت به كونكو أدني آياته آية القرآن دين فهو الكريم المنزل wonde nde do alquranare ko kayre woni yewtere ɓurde teddude kayre woni teddude haala tellinde jippinde mana ɗo ceerno nafa aqida aw radda ala almu'taqina bi khilqati alquran mu'tazila e jahmiya wiɓe ɓen qur'ana ko tagade cheikhul islam ibn taymiya andini en nagoga ɓe maki ko wiyeten e alqur'ana ko ayeje ɗen addi kon wonde qur'anare nden takallama bihi llahu taala allah yewtu qur'ana harfan wa kalaman wa ma'nan si a wi alqur'anare nden wonande tagade a heeɓi aqida finde jahmiya e wiyeteɓe mu'tazila ange dina fayda on mbaari si a wi o woyi nde ɗo ko wonɗen wowlude kon ɗo ko taga ɗum kono windi nde nden ka lawil mahfus na tagade ɗon kadi a naati hakkude ndeke geɗi si a wi o woyi ko wonɗen wolde kon ɗo ko haala kono kane windi ka lawil mahfus ɗon ko nde tagade hara woni murji'i ha joni a daɗani si a wi mi anda si tawi nde ko tagade est ce que wowlande a majji non joni haray ko honɗum on tigi wiyata qur'ana ko yewtere allah kalamullahi almunazzalu ala qalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam almaktubu fi lmasahif من سورة الفاتحة إلى سورة البقرة إلى سورة الناس المتحدى به والمتعبد بتلاوته كل يتي قرآن كو يوتري الله ندي يوتي هندي ويندي كدريلي إلى سورة الفاتحة الناس سيمو جتيم دي سابويناي حزباجي چپاندي جيغو جوزاجي چپانتاتي elimo retana kufa yanko benko ayiji guluji jeego e temeddi jeego e chapande jeego e jeego ayewal dum do woni qur'an Allah teɗo rinde heferaɓe ngo wi ɓay on wi'i muhammadu na gonga wi adde yeru mayre goto e baki ka Allah wi law ijtamatil jinnu wal insu ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani la ya'tuna bihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira jinna yimɓe fof si tawtidiri fi yo addu yeru alqur'ana on taga ka wawɗo addude ɗum ko ɗum waɗi kala marɗo ko hooli ɓuri alqur'ana na o julɗo ngelike ɓe wi nde ɗo alqur'anare kone kalamullahi ɓe maka yeru konko ɗen ayiji adde fi mayre ɓe maki wa qulu qala allahu ko ɓe wiyata ko allah wi'i ɓe wiyata allah tagi ɓe wiyo ɓe halaka allahu allah tagi kamɓe ko ɓe makata ko allah wi wal mustafa al haadi ɓe maka kadi o suɓaɗo fewuɗo fewnowo on ɗon kadi maki wala ata awwalu ɓe maki mi natata noon e waylugol filo ngon ɓe waylata filo ngon allah wi'a قال الله تعالى كا قال الله إني معكما كا الله يتاو وي من الله تجي نلادو ماكتا وندي الله تكلم بالقرآن من غراي من نلادو ماكاري غونغا الله تاغو قرآن jonnon de toɓɓere ɗo haysi koye nde dari ɗin ɓen yimɓe ɓen anda bone maɓɓe ko sa firti anɗo si neɗɗo wima qur'ana ko tagade haray o wi'ima wonde qur'ana no waywa ɓandinke enen neɗɗo rewiray allah goɗɗo awa jaka ko wonɗe rewirde allah qur'ana kon ko sama kala ko ɗum ɓe faala lowde pille yimɓe ɓen ɗum noon haray hanaka jaɓanen ɓe tentini ono mawɓe tedduɓe kohoɓe ɓen ƴeɗi ko wuuru ɗon ko mo addi e sifa ɗin piiji mo ardi e ɗin wi accu men tummidire ɓiɓɓe amen jannguɓe ɓen ma wuri tigi tigi on haray si allah waɗi o to ngal danaki feƴƴe ngal danike men pusanayo donc haray na wernugol sifa ɓen yimɓe ɓe wi wa jamiu ayati sifati umirruha dendangal ayeje ko allah siftori hoore makko e sifaji kon ɓe maki miɗo ñinnaɗi umirruha miɗo acca ka won ɗon
miɗo jogi to no ardiri noon haqqan kasoɓe kama naqala attirasul awwalu attirasu ko bimana al ajal gire attinoɗe ɗen kama naqala attirasu wano ɗen gire wano gire eggirani en noon al awwalu giral aranal ngal giral aranal ngal ka dina ko homɓe assahabatul kiram on andi fi sahabaɓe fayda memmina dina toɓɓum ko memmina o fi maɓɓe aray fi hen ɗum ko kamɓe woni talibaɓe nelaɗo ɓe ko kamɓe woni needi nelaɗo ni ko kamɓe woni tutateri nelaɗo ni si ella waɗi e ko nelaɗo tuti kon haray dina no heddi si nelaɗo ne'i nendi moƴƴari haray marsi si nelaɗo jangi fewari haray duɗal heɓike e hinde islam ko duɗal ka talibaɓe aranɓe ɓen janguɓe ɓen e juuɗe nelaɗo goɗɗo wawata yuude ɓe yuugol ɓen ko yuugol islam abou zourat ar-razi yalla yurmeɓe ɓe maki kala mo yiɗa no usta sahabajo andu ko zindiq imam maliki maki kala ukkowo hunduko e sahaba ko halkaɗo sinara ko moƴƴere maɓɓe o janti karama ko ɓe fottani wonde wi'ugol hiɓe mari ella ko wi'gol islam on ko ella sabu hum sufunu risala kayyo toon ɗo niniyande so jindi ore leydi allah ɗi continent mo yaw ɗon wonta e batte sahaba ɓen ɗon sabu ko nelaɗo makko no yettino e ko nan ɗon Chine so seni ke China ɓe holla o yenade sahabaje ko wiyete gonjor ɗon Europe ɗo ɗe inɗe ɗe yiyoton ɗon no wiye Portugal Portugal ko Portugal Jebolorta ko Jabalu Tariq Kotoba ko na Kotoba Espagne ko Urtuba min Urtubiya ko geliki ka wiyete Islamabad to ko Islam abadan wano mawɓe min waɗirno inde kamen ɗo ɗon andi ɗe mari koɗoli heɗo moƴƴa inde hoɗo ngon a ɓeydoto anda ko mawɓe julɓe moƴƴuɓe kendeɓe wonno e ndi sa wi timbi Madina ko on ɗum wiɗa timbi Madina ko Madina timma ko be dina wona ɗo sa wi kanka laɓe ko laɓe moƴƴu ha werni kankan e laɓe wernidiri kanka laɓe mana ko batteji moƴƴuke e jogodiral mum hakkude yimɓe aramɓe ɓe ko ɗum waɗi ko satti o ko satti ko tan heɓu ko wolen ɓe mawɓe aramɓe sina yalla yarloɓe yaafoɓe yoɓaɓe ko moƴƴi mo naɓi toon hunduko halkoto par ce que ɓe ɓuuri en keddude no gasa noon ɓuuren ɓe defte ɗuɗuɗe de ede wawi ɓurduɓe defte ɗuɗɗe kono ka kulol allah ɓe ɓuuri en e wakkilade sabu taw yoni tun ko honɗum woni sa yi en jokki dina ko mawɓe jokki dina ka ala e men jibinaɗo tawna e dewgal sunna e farilla ala mo ɓe wi Paul ma Jean ma Marc ka ko Aboubacre Mouhammad Ousmane Ismaila ka inɗe julɓe ala e men moɓe toɓɓanade alqur'ana ala mo ɓe yanganaki e meɗen karama ko mum ka ɓe teena ɓe remanoya karama ko ma fitu yo ɓiɗɗon heɓu barki gandal ngal donc yallah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi ko ɓen ɗon addi kon e bange ɓeɗo moƴƴuɓe ko ɗon jogitoto ɗen ɓe maki ko jamiu ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirasul awwalu wano ngal giral aranal addiranno en noon iɗen jettira noon wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wayloɓe bonnita ɓen ɗum ɓe wiyete uhdatuha ɓen wayloɓe sifaji allah en bonnita ɗin miɗo rutta ɗum faade ila nuqaliha egguɓe ko sella kon ka dina addi miɗo jonnita ɓe wa ruddu uhdataha ko wayla kon e dina kam bonnita ko miɗo jonnita ɗum ila nuqaliha ɓen eggimɓe addi yoɓe jogito toon wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu miɗo rena ƴiye ɗen ga e kala ko bonnitata ɗe ɓora ɗe ma wayla ɗe ko janga kon ka dina ko aramɓe ɓe jokkuno kon ko reenu aynin hara jaɓari goɗɗo wayla ɗum ɓe maki ubhan liman nabada alqur'ana wara'ahu ubhan ko none wa kuddi sifa kanuɗo qabi kalima min alqabi alqabaha ko kanaru mana ñiddol du wodani liman nabada alqur'ana on bugitorɗo alqur'ana wara'ahu o jangata o gollitirta neɗɗo mo jangata qur'ana gollitirta on ɗon nambara jokkimo wa iza stadalla kala ka yiɗa julɗo mo jangata qur'ana wa iza stadalla simo dallinorde yaqulu o wiyay en galal ahtalu taalowo kaarijo tindowo kaarijo ma ñama kalajo kaarijo wi'ino si julɓe moɓodiri wa billahi aleykum tawi ko yen wajodir goɗɗo wi hey acce seede mum eɗon andi ko waddi gerto e ñamete ko ɗum o fa lawol
enam ɗo ɓeytan ɗon haqqil taaloɓe ɓen ko majjinoɓe tindoɓe ɓen ko majjinoɓe marɗo qur'ana simoje 114 ka windi haala Bukhari tun no jogii hadiseje guluji 6 heɓu ko wolana julɓe hara ko Allah wi'i nelaɗo maki ka kono ñama kala ɓe wi'i Allah wi wa shu'ara'u yattabihumul ghawun ɓe yimoɓe ko majjuɓe ɓewɓe jokkata ɓe tawi moko ba mawɗum joni woni moɗo musidal joni no wajade inna sukaɓe mi wiyari ton fijude kono waɗe doyi seede mum Farba Kaari wi'uno Farba hombo Farba kañum tiggo wol tago wiyay ko min haalanma ko min Farba wi ala kay wi en faami dalal ahtaloɗo ko Farba ɓe faandi simo dallinorde ka diina o wiya Farbajo on wi'i wal mu'minuna ceerno makani lanɗo nde ñando wi gomɗinɓe Allah ɓen yarawna haqqan ɓe yiɗoyay e hoore haqiqa rabbahum jooma maɓɓe mana gomɗinɓe ɓe yiɗoyay Allah ka dargal kala kara amma aduna ɗo la yudrikul absaru wa huwa yudrikul absar ɗo yitere yiyatamo ko selli e ƴeyarɓe ɗen qur'anan wa sunnatan ko wonde kala mayduɗo e imanu o yiyoyay Allah kono gooto yiyata Allah ka aduna ɗo dalil meɗen e muɗum nelaɗo sallallah sallam ɓe maaki e hadisi selluɗo ɓe maaki o yiyoyay Allah wano yirton du albadr lewru ñande baɗɗe 13 hara min ƴana hay gooto mana hay gooto ngal ɗaari o yiyaymo ko laaɓi ko ɗum waɗi Abu Dawuda maaki ka ha iya wonde wurin Allah feeñiray wano lewru balɗe 13 feeñirta non ko feeñata kon ɓuri hay lewru ɗum jalbude o geniki qur'ana wi en wujuhun yawma idin nadiratun geece gomɗin ɓe ñande dargal ko hentini ɗum ila rabbiha gon ɗum hentini geece ɗen to gandi neɗɗo si yi ko weli mo ɓerde nde wewlay ka si ɓerde wewli yeeso ngon hentinoto eɗen gandi ɗiɗi go aygo e koto ko on ɗum waɗi ɗo seytini de o ñilɓinike a woli ko welarla neɗɗo so seytini o niɓɓitay so weltike o hentinoto ko on ɗum weltini gomɗin ɓen ha geece maɓɓe ɗen hentini ila rabbiha nazira ko ɓay faade e joomi majji ina laarude oɗo aya ko dalil wi'owo Allah yiyatake lakara on ko yedduɗo qur'an idan ɓe wi wonde gomɗinɓe ɓe yiyoye Allah e hoore gonga wa ila samai bi gayri kayfin yanzilu Allahu wa ila samai ka samaduna ɗo bi gayri kayfin aw biduni kayfin no wi'e kadi ko alda e ko honno ɗum woniri yanzilu Allah no cippo hadis nene Aisha on wattornode gon Allah no cippo ka samaduna ɗo tatabal jemma sakkitorde jemmare ɓe ko ɗum waɗi on saayi ɗon manite moƴƴa wuuriduɗo e mawɓe meɗen ɓe ɗanta ko fen ɗon saayi qur'ana wi wa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun fanɗi ko ɓe yimɓe heɓoɓe ko tiiɗi e juuɗe Allah ɗanoto jemma on ha o weta yahjauna ɓe ɗano fewno immete tatabal sakkitoral ngal sulusul akhir min al-layli on fewno ɗon du'a no jaabo bakkatuji neɗɗo no ɓooro himo heɓa kadi cellal ɓandu mi jangi e deftere docteur Jalmanjo ɓe no Cranks o windi deftere kon ɗum naadi mo islam wo nanu no woole fi julde jemma o yehi juulugol o tawi o andano juulire o landi julɓe ɓen ɓe wiya silmay taw o silmi o naati ka dina o naatiɗi fi o ndaaru ko julde jemma jogii himo marno nawnaji 7 e ɓanndu ɗum tawi ala ka o hewtaade d'ailleurs ko médecin ji o wawade ndikkude ɗe e nder lewru ko julta jemma kongo tawi o ndikki manite moƴƴa kala immotoɗo jemma juula si a gayni juulude a ɗantoyke seeɗa ma woni ha a juuli subaka a ɗantike ɗe sa immike a wawi wa tagitaɗo kesu ngadda aduna haɗa ɗa softi a taway kadi heege kadi hara yalda e heege ittugol koƴe a wardetake fi biredi wal ko jonnaɗa woyone hara yiɗa softiɗa foygiti idan joni noon ko ɗum waɗi Allah kadi e on saahi ɗon o cippoto kasamadna ɗo o wiya yarli no woodi waɗɗo bakkatu o insinomi yaafo tawi noon hiɗa ɗani fewɗo ɗon tawi wiyama joni ɓeya ɗaɓɓoɓe laamu ɓe no arde ko laabuñi ɗo e waɗi pikopal tew kaalisi ndiyemo ɓe teka Carrefour ɓe heɓay 100 000 ganda mawɓe e fayɓe kon ɓe aɗa to hewde kono ɗon heeway tinna ka joni noon fewno ka bakkatu yaafete ɗon e torodiri yandi na jemmaje ɗen fof kono wonde yon tigi hay kuɗɗoyngol
ila samai bi gayri kayfin nano yondigi lando ko honno Allah addirta kasama ɗo yanzilu wa ugirru bil mizan ɓe maki kadi miɗo irrito wodede balance on bi mana pesirgal golle ngal al mawazina bil qist fa amma man saqulat mawazinuhu wa amma man khaffat mawazinuhu saqulat ko ɗum ko si pesama ka khaffat ko si pesama ka teddata ɗum da foye gito si pesidiraka ɓe maki wa irru bil mizan miɗo irrito balance addoyte ɗo ñande dargal pesirɗo wal hawdi alladi e ndu weenu nelaɗo no foda weenu woɓɓe no wi ko kawsara on woɓɓe wi kawsara on koye weenu ndun ko yalte kawɓe weenu ndun kon woɓɓe wi hawdu on ko min kawsara ala kulli halin ndu weenu ɗo nelaɗo maki fi mayro ɓe foda ɗum ɓe maki ka mofteyan ɗo kala yaroyɗo e ndun weenu ɗon ñande dargal o ɗon ɗitata hande kadi ko ɗum waɗi naɗɗo aljanna wonata wigo lokkoreɗa ndiyam ange ɗon kam gayni ide nanay no moɓɓe no maka yo Allah yarnu en ndiyam weendu kawsara ka ko wodede mayru ceerno maki miɗo irrito fi mayru ndu arju bi anni miɗo jorti yo taw min huriyan miɗo itta ɗonka miɗo jola e mayru an halu miɗo yaha ɗon fi itto ɗonka mana min e mofte hande ko ɗum waɗi karam ko ɓe wi'i ɓe addi o ya hadis ɓe maki ko honɗum waɗi nelaɗo maki wonde yo yimɓe ɓen wattan haqqille sincaɗɗin ka dina kala jokkowo sincaka dina emo lettiro e ñande dargal honɗum angal yarugol ndiyan ɗum weedu hadis ono toon kam suuka noon nelaɗo maki barage malaika ɓe waɗo e barage jama fof no faala ndiyam weedu ɗum ɓay ɗon ka kon ɗon kon ko Allah tun andi no fotta bo ɓe no faalaɗam nelaɗo ɓe ara ɓe tawa malaika ɓen no baari yimɓe ɓen ɓe maka ko honɗum baran ɗon mofte ande malaika ɓe inna Muhammad ha men gandata ko mofte maɗe nelaɗo maka hadi ummati ko mofte ande ni yacce ɓe ara ɓe yara ngal teddungal ɗon mofte nelaɗo no mari ngal wano mofte nelaɗo mari ɗi teddungal si dargal fuɗɗama darama ka ñawore malaika ɓe ƴette guluje 90 naada aljanna ara goto landa kano wiyete kono neɗɗo wurnitenoɗo bidiya tawetake e maɓɓe neɗɗo mo juulatano e nelaɗo tawetake e maɓɓe guluje 90 yargol kadi ka weendu ko karamago lil ummati l islamia joni noon malaika ɓe wiya nelaɗo hi ko gonga ko mofte maɗe ni kono eɗa andi ko ɓe fuɗɗiti ɓawo maɗa ɓaya fatike nelaɗo ma kay fuɗɗitiɓe dina kanno e maɓɓe ɓe nayi on tuman nelaɗo ala hande kadi ko woola malaika ɓe inna ko yarata ɗo wo komo fuɗɗitanoki ka dina ɓe wiye sukan sukan joni sogde yahe ɓeraɗe ɗuɗo weendu ko ndu haqiqa ɓe maki wa kaza siratu yumaddu fawka jahannami ɓe maki ko noon kadi woniri sirate on kadi o fontoyte o agge fulɓe telimine ha hewti baskot ga ko wiyata ko aggugol mana ƴettede fawe e hoore wa kaza siratu ko noon woniri siratu on yumaddu himo agge fawka jahannamin ka hoore yiti jahannama fa muwahhidun najin wa akharu muhmalu ɓe maki fa muwahhidun kala arɗo ɗon tawi ko aden tawhid ka hoore sirate mo mayidari e shirku mo wiyatano arsikay mo wiyatano mi yiltay mo lampotanoko geratano durndotako bilɗotako ceerno Sadou ɓe Daling ala ceerno Isaka Dongol eɓe maki ko wonde yiwde ɗo ɓe maki on durdotoɗo e on binɗotoɗo e on sinkireyɗo dewe no ɓattoro jooma on ko faɗowo awlande sirate o faɗay ƴawgol kawre sirate non ceerno Samba mo mbiya kadi makiri ka ogirde malal ta durdo hona wota dawru wara roni nayi sumugol wota ñawdor coora fiɓa tutta nafa wo ala nama e ngol fijugol mana yimɓe waɗoɓe ɗum ɓen fof rewoyta kawre sirate arɗo wo sirate on liijo toon tigi uno ko ɗum woni wa nazaru zalimina fiha jisiya yimɓe shirku ɓe ɓe gaccaɓe ɗon famo wahidun ɓe maki wonde kala wotinɗinɗo Allah shirkanari mo najin ko daɗowo nde ñande wa akharu heɗitiɓe muhmalun ɓen ɗon ko tongueteɓe ɗon bi mana ko darneteɓe ɗo andi si goɗɗo neeɓi ka barage kala mo feƴƴirta ndare ɗo joni si en wiyama ɗum alaji kaari no nodaka commissariat ɓe seni ke bimbi woni ha ala sara yiyaɗi ɓe ara ne ñande ko ɗum tiggi ɗen koɓe beloto ton ka
si tawi ko artoɓe hewtugol maɓɓe ɓe artay ñande go gendarme uji artay lan ka dambugal am ɗo jooɗi o jollan convocation ɓe ngo fuɗɗi wullude min mi andami ɗo bonni goɗɗo acci mi ndaroya mi ƴetti convocation mi ari ka gendarmerie tawi komi nodda ko fi kawtal ɓe an ɗiɗo meɗen soodidi leyɗe nokku go kuriya to ono dubrika ɗo hiɓe poɗodiri koye mi ar mi seedi to ko mboye maɓɓe jeeyi tumɓeɓe ɗum e yawde tawi ɓe ngo an noddi talibaɓe an go noddi kotiraɓe an e relation ji an mari gorejo commandant jo tawi o noddi on no fokkitude argol dubrika woɓe naɓiɓe mi ari min ni nde tumbere ɗo min komi ada yetade no jeyde ko kaari mi anda noon kayɗiji maɓɓe no waale commandant ene ok merci rentré gore an commandant jo ardiri ka gendarmerie ga min mi yewtiri ka suudu womi noddi commandant Abdoulaye Balde mi yettike mo tokoram non noddirɗamo landi si moko ba yeyi Allah dandu si monno ɗon ha e fana mo be waɗayno ko wawi ka idan kala tongaɗo ka hore sirate fellitu naruɗo ɗum noon yimɓe cincaɗi ɓen feƴƴata ɗo wannaruɓe maki yitegen kadi yaslaha shaqiyu miɗo gomɗini wonde natayge neɗɗo malkisaɗo be hikmatin saabu ñeñƴal Allah wa kaza taqiyu ko non woniri hulo wallon kadi ilal jinani faade ka aljanna sa yadkhulu ko natoyowo mana koye gomɗin wonde kala neɗɗo malaɗo ko natowo aljanna kala neɗɗo malkisaɗo ko yiite o fokkiti Allah donde malkisede fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fa amma man tagha wa asara al hayata dunya fa innal jannata hiya al ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa kala hulɗo Allah gomɗini Allah haɗi wonki kin e beleɗo nata e aljanna gelike wa amma man tagha wa asara al hayata dunya fa innal jahima hiya al ma'wa mo bewi e hoore diina o bewi hoore Allah e nelaɗo e julɓe ɓen o ɓurni aduna e hoore lakara on kaka yiitoni yaade isan ñande dargal yimɓe ɓen ko ɗiɗo ko yahoɓe yiite e yahoɓe aljanna ko woni kam mofte nelaɗo ɗo kala neɗɗo tawɗo maayi daari e shirku o wona yiite yeru bone bakka toon wona ɓe aljanna Allah waɗi yimɓe tawhid wali kulli hay yimɓe maaki no wodani kala neɗɗo kadi wuruɗo aagilin jon haqqil fi qabrihi ka yenande makko amalum golle makko yuqarinuhu ɓanniditeɗe makko hunaka ɗon ka yenande wa yus'alu o landite ɓe geli wonde ɓe wi munkari e nakir ko gomɗinteɓe ɓe aray ɓe lamdo on tigi fi golle makko aduna ko ɗum ko ɓe faandi ɗo ɓawo ɓe hewti ɗo ɓe maaki haha tiqadu shafi'i wa malikin ko anduɗon en jangi ɗo ceerno maaki ko ɗum ɗo wonno finde imamu shafi'i wa malikin e malik o gandi ɗo ko shafi'i ɓe adi jantade ɓe addi malik ko fi hen ɗum ɗo ardiri ni ko ifadatu tamamil wasni on ka arud gandal wiyetengal poésie arud on ɗo mari sindoɓe adorno malik pesande nden gimɗi ɗin bontayno sina ɗum imam malik no atti imamu shafi'i ko aɗen e karam kom imamu shafi'i no jeeya e ɓe jangi ɓen e juuɗe mum imam malik o maki ida zukira al ulama'u fa maliku najmu si karama koɓe no jantede maliki ko jawire o wino imamu shafi'i noon ko waɗa ɗo barki moƴƴa so yi fi inde makko no wole ka dina fayda ɓuuri karama koɓe ɗo jangi e juuɗe mum ko barki kin o maki so fokkitino yargol ndiyan emo jogui miran ku imam maliki matini o andi ko kamɓe ni kon futtomo ko yiyana on faami donc o wi ɗum ɗo ko finde imamu shafi e maliki ni wa abi hanifata e abou hanifa oɗo hecci ɓe duuɓi abou hanifa ko mawɗo e ɓeɗo ka duuɓi kanko atti maliki hikki ɗon shafi hikki ɗon ahmad bun hambal arti ɗon wa abi hanifata summa ahmada o wi refti kadi finde ahmad yungalu ino egga e men ɗum ino egge ko nin bindi eggirani en wonde ɓeɗo ko finde maɓɓe nden ni sila faala noon andude ɗum imam ahmad bun hambal jangu deftere maɓɓe wiyetede usulu sunna nden mi fodi en inchallah ñande mi artiri ga o en daara en usulu sunna sa jangide ande ko ɗum ɗo no finde ahmad nde sa faala andude ko ɗum ɗo woni finde imam malik nde natuka ibanatul kubra daara aqidatu malik ɗum kadi laaɓa e pos hammad bun salama karama kojo yimi fi imam abou hanifa ko andirimo kon tawi ɗiɗo fof no tumbidira ɗon e nder gimɗol imamu shafi'i kan eɗen andi rasailul itikad eɓe jogui ɗum dongal fi finde
o wi fa in ittaba'ta sa jokki sabilahum lawol ɓengol famu wahidun ka famu waffaqun o wi fa in ittaba'ta sa jokki sabilahum lawol ɓe famu waffaqun haɗay ko a hawrowo e lawol nelaɗo sa jokki laawi ɓeɗo ɗin ka sunna ka finde a hawri e lawol nelaɗo wa in ibtada'ta si a sinki ko jokka acci ko ɓe jokkuno kon fama alayka mo awwal aɗay ko wonoyta dow maɗa kon fof ko wayla itta no wonirno mana ko wayli tagol ukkoye tan min haala billahi tawfiq ko ɗum ɗo woni kañum laami on so tawi miɗo hawri e sawaba e muɗum kaka Allah iwri so falji ko immorde hamminde cheytan ara en jarnimo ɓen e weltanike ɓe min torki Allah ɗum ɗo wona duuɓi an foti nin wona alluwal an foti nin gila 9 heures ɗon tooli ha e o leer kamen hewti ɗo ko teddingol islam o yo Allah teddingo yo Allah waɗa barki e moɗon waɗa barki e galleji moɗon yo Allah tabaraka taala waɗa barki e ɓengureji moɗon e ɗaɓɓereji moɗon torki Allah Allah ɓuttinan en yo Allah ƴettito en hoore tawhide sunna yo Allah darnu en sin jaaɗi